сирек яренде яланах юры даже енжен стажинзем болна. Шавынбек пирен ялда музыка хадырызем инструмент жесем табахан земде болна. Тумра, балалайка, сырме губыстадуна, парапаны де чаваштен инструмент жесем. Худ кубысем болна кашны килерек. Шавынбек пиренде тахыршыр вадар утымыш шулда пирен ялда мілегала бір клубра, значит, ялгалы ансамбль дергелене. Кувал ансамбль народных инструментов, шак ансамбль пирен акша хадырзем болна. Шак выляхан инструментсем, музыка ба калахан инструментсемде ялды аржинзем, нумайышы сырме губыз, балалайка тумра детер, кесле, кут губыз, шахлич, тада ыты инструментсемде болнанде, шавзембе взем мілегалапа шыңғыр-шыңғыр тывахан инструментсем хизем болна, шавзембе каласа, халысыне савындарна, клуба ялана концертсем ергелене, тада шак музыка калағыса, ыты ялсыне де концертпа шүрене, шинзене савындарна, сидек яленде музыка инструментисібе калахан ансамбль, пөдем районебе палы пулна выржы тен пирен ялда.